Svake godine u jednom selu na Pešterskom polju okuplja se hiljade muslimana iz okoline, ali i iz celog sveta. A razlog da svima pokažu koliko obožavaju svoje žene, i to u zlatu. Ovo je dan kada pored jezera muslimani pokažu svoj obraz, veru i lepšu polovinu. Rasim Hadžibulić na Peštersko polje stigao je sa svojom suprugom Šefikom, koja blista u zlatnoj odori. Živimo u inostranstvu tamo nekoliko godina, možda 20 godina. Ne propustate ovaj dan? Ne propuštamo, jedino što nas raduje da dođemo u svoj rodni kraj. Mi tamo živimo u tuđini, tako reći, i sve što radimo, zaradimo, ulažemo ovamo u naš rodni kraj. Ali jedan deo...